روز باش هوالین هجا تماشاوانین به رومت سر اکران آروار تیوی امجاره کدن به هورنه هوالین هجا از دخوازم تایبتی ایرو لسر روشا شر اوکراینا و روسیای بسکنم وکه تیزانین جبیست و سیسی مها سباتی وروه اف چل روژه لأوکراینایی لسر آخا اوکراینایی ده ناوبرا روسیا و اوکراینایی دا شرد مشه شری کل اوکراینایی ده مشه روژه و همو جیهانی گرتیه بن باندورا خواه ایرو مرو لتلویزیون کیجان ولات مذهبی که به نوچه این درباره شر اوکراینایی ده نوچه ناین راگهاندن روژه و ناونتویی یا جهانه مرفت کارم بیجن سدی هفته هشته اوکراینایی هوانین هجا وکه پرانیا و دزانن از باور دکم کسی که آروار تیوی تماشا دکن دشوپینن همو جی درباره روشا جهان ده خودی نرینن و دشوپینن تنی ایرو لأوکراینای شهر نامشه لپر دور این جهان یه دجی شرد مشه لیبلی تشر وکه شر اوکراین و روسیای به تواهی روژه و جهان نگرتیه به مادورا خواه چما شر اوکراینای دمشه و قصا جهان همو علاقه دردی که جبرکو شرکو ایرول اوکراینایی دمشه نه شرکه دنابرا روسیا و اوکراینایی دایه نه تنی یعنی دنابرا روسیا و اوکراینایی دایه او شر دنابرا روسیا و امریکایی دایه با آوائه که فره مروف بیجه او شر دنابرا روسیا آلی که روسیا چین کورا باکور ایران لآلی دنجی ولاتین روژاوا به تایبتی ولاتین اندام ناتوی اف شرد ناور وان دو پارچه این جهان دا دمشه جبروی اکیجی روژاوا جهان یا ناونتویی بوی شری و جنیز و علاقه داره هوالین هجا جبیست و سیسی محاسبات وروه و اف چل روژه لوکراین شرد مشه بوی سدمی به هزاران سیویل جیانا خوش دست بدن و هر وها چه جالی اوکراینایی و به چه جالی روسیایی و به هزاران لشکر آنجی جیانا خوش دستایه به دهان باجار نافچه و گندین اوکراینایی هاتنه ویران کرن لگور اوفیسا پنابریه یا نتوین یکوی حیانها 7 میلیونان زیده تر اوکراینایی جوالات خواه درکتنه و تی گوتن که لسر پارزمین یکیتی اوروپایی جشر جهان یه دویم وروه یعنی جسال 1945 وروه اف جارا یکمه لسر آخا اوروپایی وقصا انسان ججه خواه درد کون
دچن دوره دن نچار دمینن بجی ev راگهاندنه که فرمی یا ofisa penaberiye ya netewin yekbuye. Hevalin heja em hamil dijî şer. Her kesi ku kemek bejite da insani hebe divê dijî şer derbikeve. Lêbelê ev jî rastikiye hin problem hene bê şer nayê çareser kirin. Ev nayê wê wateyê ku şer meşru ye divê şer were meşandin. Mixabin hin hêz hene bê şer mirov nikare bi wan re problema çareser bike. Ji ber vê yekê jî mixabin û hezar mixabin li hin welatan bi salan e şertê meşandin. Ji vana yek jî Kurdistanê ser axa Kurdistanê bi dehan salan e şertê meşandin. Lêbelê heya niha jî hê problemên ku heyî nehatine çareser kirin. Hevalên hêja em vegerin ser şerê Ukraynayê destpêkê re dihate gotin ku Rusya dema dest bi şer bike wê di nava hefteyekê da en zêde nava du hefteyan de wê hemû Ukraynayê bike bi mandora xwe. Lêbelê wisa nebû. Ev çil roja şer dimeşe hê jî Rusyayê sedî bîst axa Ukraynayê negirtiye bin kontrola xwe. û vê sibê yani roja sisiyê meha Nîsanê ne hate ragihandin ku Rusya hêzên xwe li Ukraynayê topî serhev dike. û li pir deveran şer hatiye sekinandin. Bi taybetî li Kiyevê li derdora Kiyevê şer nemaye. Ev mümkün e taktikî be ji aliyê Rusyayê ve taktikekî tê meşandin hêzê xwe topî serhev dike û pişta wê cardin bikeve êrişê. Lêbelê dibe ku wisa jî nebe Rusya xwe tov bike li çend deveran hêzê xwe xurtir bike û bixaze ji vê şerê ji xwe re serkeftineke piçûk be jî bi dest bixe. Serkeftineke piçûk bi dest xiftin ji bo Putin û her wiha ji bo rêveberiya wî pir giring e. Eger Putin û rêveberiya xwe di Ukraynayê de serkeftineke piçûk jî bi dest nexin wê dî nikaribin rihet rihet li Rusyayê rêveberî bikin. Prestîja Putin û her wiha ya artêşa wî ya rêveberiya wî wê pir kêm bibe. Ji ber vê yekê jî Putin çi dike bila bike dibêje divê ez li Ukraynayê serkeftineke bi dest bixim. Mesela herêma Donbaskê bike bin bandora xwe. Krîm kiriye bin bandora xwe û dixwaze statûyeke fermî ji Krîmê re bi dest bixe. Di rojê pêş me de divê derbarê de wê hin zelalî çêbibin. Hevalên hêja weke min got beriya şer dihate gotin ku di nava hefteyekê du hefteyê de Rusya û Ukraynayê bike bandora xwe lêbelê wisa nebû. Sedem çi bû? Bêguman sedemê yekem ew e ku gelê Ukraynayê bi taybetî bi serokkomarê xwe Zelenskî ve baş li ber xwe da. Yani gelê Ukraynayê dema şer dest pê kir ji welatê xwe nerevî. Tenê li bajarên ku şer lê dihate meşandin jin û zarok derketin. Hikûmeta Ukraynayê
درکتنا ظلامان جه سینورین اوکراینای قدخه کر. لگوری من اف تشتاکه پر باش بو. و ظلامین اوکراینایی جی لبر خدان یکو نخواستن شهر بکن دکار بون برهبن. شخوارا رید کارون بدیتانا. لیبلی قاسی که من شوپان که از شوپینم پرانیا اوکراینایی ها خواهد شهر کرد او شهر مشاندن. اف سدم یکمه که روسیا چوا که دخواست لأوکراینایی سر نکد و نکاره سر بکبه. سدم دویم جی اوه که اوکراینا تنه به هزا خواه لدج روسیای شهر ناکه. وکه سری دا جی مگود اف شهر چوا که تنه در نافبرا روسیا و اوکراینای دا نینه و هر وها اوکراینای جی به تنه سری خواه نینه. چوا که اوکراینا هیوی دکر ولات ناتوی آلیکاری ندان اوکراینایی. سروک اوکراینای زلنسکی جی پر جاران ویا آنی زمان و دما که داخفه به طایبتی سوسیال مدیای باش بکار تینه وان رخنه خوشی تینه زمان. لیبلی ولات اندام ناتوی به طایبتی امریکا ان دیرک آلیکاریه که خورد دایه اوکراینایی. سدم دویم که روسیا اوکراینایی چوا که دخواست سر نکتیه یک جی اوه. دوی باش بزانین که فرقه که مزن دنابر ارتش روسیا و اوکراینایی ده هیه. اگر آلیکاریا ولات ناتوی نبا، آلیکاریا امریکا یا یکیتیا اروپای نبا، از باور ناکم گلی اوکراینای کاربانا و قصا لدش روسیای برخواد آبانا. حوال این هجا بگمان هر کسی که تدا هنه که مروواهی هبه لدش شهر و دخوازه شهر بسکناندن. لیبلی و مخابن پر کس هنه و به طایبتی پر ریوبری هزا هنه ناخوازن شهر واره سکناندن. چوا کل پر دور ایدن ناخوازن شهر بسکناندن تن شهر جخوارا دکن سدمین دستکفتیان ایرو هن هیز دخوازن شهر اوکراینایی جی نی سکناندن دخوازن جخوارا بکن سدمی هن سرکفتیین خواه. از کارم بیجن دناوا هن ولات ناتوی ده یکو ناخوازن اف شهر بسکناندن هنه. جبروی اکی جی از بخواه هیوی ناکم ده دمک کرده اف شهر بسکناندن. ممکنه استا شهر بکوه جیر لپر دوران شهر نهی مشاندن لیبلی اف شهر ده نابرا روسیا و اوکراینه ده دست بکریه وسا زو ناسکنه. حوال این هجا شهر کل اوکراینه دیمشه چوا که روژه و جهانش خورا بخواه مجول دیکه هر وحال لسر روشا آبوری یا جهان جی باندوره که مزن چکریه. ایرو جیان بها بیه. لحمو ولاتین جهانی جیان ایدی بها بیه. جور دو مهبری به 100 اوروی مروف دکارو بو چه بکریا ایرو آنجاق به 130 به 140 به 150 اوروی دکاره و قصدش بکره. جیان هر کدی چه بها دبه اف جی جبر سدم شر لأوکراینای دمشه. لیبلی اف بهاتیا کوچه بویه همو نجبر شر اوکرایناییه تنی سدم وکه شر اوکراینایی نشاندان
پر derdor û bi taybetî hêzên aborî ji xwe re kirine weke fersend. Bahayiyê çê dikin, sedem şerê li Ukraynayê nîşan dikin. Ev jî bûye sedemê ku pir fîrme di vê demê de zêdetir qezencê ji xwe re çê bikin. û bandor li ser çînên bindest çê dibe. İnsanên feqîr, mesela li welatên Avrupayê kesê ku ji sosyalê alîkariyê digirin li ser wan bandoreke mezin çêbûye. Çima? Alîkariya wan zêde nebûye, dewlet alîkariyê zêde nade. Kesan lêbelê herkes zêdetir mesrefa dike. 10 roj berê tiştekî bi ewrokî dikirî, îro bi ewro 10 senta, bi ewro 20 senta dikire. Ev jî bûye sedemê ku mixabin her ku diçe di cîhanê de xizanî çê dibe. Bandora neyînî li ser însanên bindest zêdetir çê dibe. Weke min got, hin derdor bi taybetî hin fîrme ji xwe re vê şerê kirine weke fersend û zêdetir destkeftiyan bi dest dixin. Hevalên hêja bêguman di cîhanê de rojev tenê Ukrayna nîne. Lêbelê şerê Ukraynayê rojeva siyasî û her wiha ya aborî girke bin bandora xwe. û jiyan dimeşe. Çendî li Ukraynayê şer bimeşe jî li hemû deverên cîhanê jiyan jî dimeşe. Mesela rojên pêşiya me de li Fransayê hilbijartinên serokkomariyê çê dibin. Ji bo hilbijartinên serokkomariyê xebat dimeşe. Lêbelê bandora şerê li Ukraynayê li ser xebatên kampanya hilbijartinê Fransa jî kiriye. Weke demên borî xebatên ji bo hilbijartinê em nabînin. Ji ber çi? Ji ber ku rojev bi şerê Ukraynayê ve tijeye. Namzetên serokkomariyê yê Fransa xebatê xwe dimeşînin. Lêbelê zêde kes wan nabihîze. Yê ku ji şerê Ukraynayê ji xwe re destkeftiyan bi destxistiye serokkomarê niha yê Fransayê Emmanuel Macron e. Puanê Emmanuel Macron zêdetir derketine jor. û qasê ku ez dibînim di dehê meha Nîsanê de hilbijartin tûra yekem çê dibe û pişre di 24 meha Nîsanê de tûra duyem çê dibe û de encamê de jî qasê ez dibînim wê Emmanuel Macron cardin ji bo cara duyem bê hilbijartin. Li Tirkiye jî sala pêşiya me de hilbijartin hene. Mümkün e îsal jî hilbijartin çê bibin. Em nizanin. Lêbelê şerê ku li Ukraynayê tê meşandin bi taybetî ji bo AKP jî weke firsendeke tê bikar anî. Ji niha ve tê gotin ku puanên Recep Tayyip Erdoğan zêdetir derketine jor. Ji ber ku însan bi şer ve eleqedar dibin, zêde bi pirsgirêkê navxweyî nabînin û rewşa aborî her ku diçe çiqas xirab bibe jî însan û bi taybetî rêvebirî sedemên xirabbûna rewşa aborî bi şerê Ukraynayê ve girê didin. û ew karê dîplomatîk navbenkariya ku Tirkiye dimeşîne ji bo Recep Tayyip Erdoğan jî bûye weke puan û ber bi jorva diçe. Qasê ku tê dîtin eger muhalefeta Tirkiye başkar neke mixabin sala pêşiya me da yan jî îsal eger hilbijartinên pêşwext çê bibin wê careke din
Recep Tayyip Erdoğan bê hilbijartin. Hevalên hêja em gihîştin dawiya bernameyê heya carek edin bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.